Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ngoyo Official. Ini baru nyampe situ Cileunca, menuju ke tempat apa ya namanya. Kita mau ke lapangan. Sebelum rafting dilaksanakan, kita ada game dari panitia. Ini situ Cilencanya. Kita sudah disambut oleh panitia. Sudah ada musik dangdut segala. Selamat menikmati saja, guys. Silakan Bapak Ibu, selamat datang, selamat berjumpa. Kita sudah ada berada di tepi situ Cileunca. Selamat datang, selamat berjumpa buat para dilanjut cara gaming, tapi untuk mempersingkat waktu untuk gamingnya di skip dulu, nanti lanjut ke rafting aja biar cepet. Oke? Ya boleh. Mohon izin Bapak Ibu yang sudah siap, boleh kita berkumpul dulu, kita berfoto bersama dulu semuanya, semua anggota peserta. Oh, Pak Kepala Tacan Subin siap. Halo, ini lagi persiapan untuk rafting. Ini ada Mr. Iki, ini ada Miss Piis. Ini kita lagi persiapan mau turun, tapi sebelumnya perahunya dipompa dulu karena kempes. Nah, ini kita udah di sungai apa itu, di situ Cileunca. Nah, di tepi sungainya sudah bisa dipakai untuk camping. Ada tempat camping. Ini airnya cukup dingin ya. Nah, ada tempat camping. Ini cocok untuk yang lagi bulan madu. Boleh recommended. Sambil menunggu sampai di tepi ini, kita lagi dadah hai teman-teman, asik. Kita akan nanti nyebrang di sana. Turun. Kita ini didorong sama perahu yang pakai mesin ya, biar cepat sampai ke tepi, karena kita akan menyeberang nanti darat. Ini udah hampir sampai. Nah, setelah nyebrang kita jalan kaki dulu. Nih, lihat pemandangannya. No, perahunya diangkat sama si abang tukang goseh. Kita turun ke bawah. Perahunya disorodotkan guys, sorodotkan.
jalan ke bawah. Kayaknya udah ada aroma-aroma air ini. Udah banyak yang histeris berteriak-teriak, guys. Oh, ini sungainya buat rafting. Motoran batur. Bae. Yang motor serangan mau bisa. Oh. Kita YouTube lebih halus. Hah? Kayaknya asik tuh. Oh, kemah mau bisa megang kameranya. Hese. Ini mana? Majik bisa tinggalin. Nah, kita Video, sudah berada di sungai. Sudah rafting ya. Tadi pas awal-awal nggak di video karena begitu turun langsung ada apa ya namanya? Langsung anjlok ke bawah itu. Itu kameramen lagi moto-moto. Dah. Tuh lihat ada tenda-tenda di sepanjang sungai. Ada hutan pinus juga. Pokoknya kalau nginep di sini kayaknya enak, dingin gitu. Nggak perlu pakai AC karena AC-nya alami. Tuh lihat airnya juga seger. Nah, sekarang kita sudah berada di tengah perjalanan. Itu ada warung, itu bisa berdiri dulu ngopi-ngopi di sini. Karena kita mau langsung, jadi perjalanannya dilanjut. Kita di depan memasuki kawasan camping Pinus dulu ya. Kampung Goron nggak ada kan? Camping Pinus. Iya, camping saudara. Nyawa. Kang, sewa berapa, Kang? Hitungannya kalau camping per orang, Pak. Orangnya sabaraha Pak? Sabaraha orangnya? Per orangnya kalau nggak salah 250.000. Nih kata si abangnya, di sini kalau mau camping dihitungnya per orang, mulai harga dari 250.000 ya. Oke, catat. Nah, kalau mau sini.
Oh ya guys, kita udah berada di finish. Kita nyemplung dulu. Kita cobain airnya, ternyata dingin banget. Sampai aku kebulusan guys. Lagi diangkut ke Ini mobil. lagi naik mobil, Karena mau perjalanan pulangnya cukup naik jauh. lagi ke Ibu-ibu mana ibu-ibu? Hot, Ibu-ibu acan si Jidai. Ini kita sambil nahan pengen pipis karena tadi di Apa nggak air hiji? nggak pipis. apa ibu? Hihi, takut bau ke orang lain. Jalanan ini disuguhi dengan pemandangan kebun teh yang hijau merapak guys, kata Sunda nama. Pokok nama pengalaman rafting yang sangat menarik, ditutup dengan pemandangan yang sangat hijau. Pokok nama recommended lah ke sini. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,